megalayapost.news. Kabalang Presbyterian Maurong kabahap hapo kanarlen nyong ba pastorin riboy samngi Presbytery jong kariboy Presbyterian Sinon kabadairu kawinik balang kabala rimtam hakaar po artarik ulber kata kabahap hagasngi ublay kalapan kup burom yaw temen basan kensai manik wankar ubala kenjo syaw maumer basan posnam bansyakri kakam ublay kum utumen basan. Katkum ki kana lingkon balayo lum na kabalang Presbyterian Maurong layat hu bau temen basan kensai manik wankar uday ukhon ba ar jong ba jamdro manik lingdo mauplang bat kakong chamili wankar basyang basa hariat samtia hapo kabalang Presbyterian maukar bat lakha ya u haka arp kandai tarik uno pra kat kandai spa lai pau kandai utemen basan KM wankar nadu baudang kena ulalong ubasmat bahaban lek jingeseng kamtam haka skul penpang bat ulayo ru bun ki prize haki kerdan kelas penpang baper nadu ke kerdan junior intermediate bat senior tumen besan KM wankar ulai thok syongkurim don burom bat ikong Roselda Margaret Makado haka henriu tarik urempang kat kandai spa henriu poar haka balang Presbyterian Maurong bat uladan sangut ki khun kata laingut ki sunrang bat kawai ka kentai utumen besan KM wankar ulalong ru unong hikai ubaminot bat turai sitom haki babun teli kisnam ula shimti ru kumu headmaster in charge ha government ME school Maurong bat ulayo ru ya ka teachers award na ka district bat state hakisnem arhajar iwei bat arhajar ar hakasnem khat kandai spa nyau pau lara karteng balang no na maukar samaurong hadien kato kanipor ula sajir kumudukon jung ke community balang maurong hakarta kabadang kam samla bar hak live huai terik uno pra ula sajir kumutumen basan balapen skem teman basan ya u hakariboy Presbytery kabalalong hakabalang umlaper district Maubu Sarikrai hakar huai terik urempang khat kandai spa nyau pau nriu hakaliang kabalang nadu usnem khat kandai spa nyau pau nriu ula syakri kumutumen basan hadu sanpos nam pura ulalong ru unong train bakit kli haki kambalang baper kentup kum statistician hak Presbytery bat sinon bat ulabat ru ikibenta kum assistant secretary bat moderator nalor kata ulano senyang sibun hak jingtho ya ka history jong kabalang Presbyterian Maurong bat hak jing syakri kumutumen basan hak kabalang utumen basan KM wankar ulala ban train balle bun ki kam ban syakri haki longyeng Kristan kum kanuksa ka jingi selok ne duai haki yeng jong ki prabangai hapo kabalang lakalong hakapor pas ngosi kapang ni sitom lani hakipor sngoba General Manik Lindo Mokwan, but ikong Chamili Wankar,
jong baswan ada centia hapo kabalang persekutuan Mokha lahai yaitu menusan hak kulai dari Desember Hauslem sejak kendai squad live pendai yadon pramut sipora sanut isendran bat layu dikentai lalu bila kena delong smart penek jesen tam ha school berpahal ida yo sikun prize hati kedan di kelas berpahal berpihak lalu kedan junior ikan dia bat atau kedan senior junior agak cikuli ulolong agak cikuli ialah bentuk ya ka matriculation examination ka government high school Shillong Hauslem Kakimbai Squad Santunyo hadir terkait ya bentuk ya examination juga intermediate science na Saint Edmund's College Shillong jong ke Guwahati University ila pasu ya ka BSc na ju University. Ila itu syukurim dan burung bagi kong Rusenda Margaret untuk akan diuteri di siaga kendai sepak berupa harga balang persekutuan Mokha. Lepas yang dikurim dari Reverend Dihon Roy Moksha. Lepas sang ikut lain sedang berdiri kentai baru ikut keliyo yang dikuli kemudian kita dorong hal jom dikerang tadi kan sopa joko komen medan lalu kita keliyo ikut siu kakoi ikut siu nyum kita bersama sedang lalu arlo di kurniau Hauslem Syria kendai sepak nyuho ila rahu ay kuteng balang na balang Mokha sa balang muro wat hadin katu kadimpo ila syajit kum harjo ko di balang ha balang muro harta ka balang khamsam nadu Hauslem saja kendai sepak nyuho di lamong ko di balang hadu wa inda syajit kum tulung san har life poetry Desember saja kendai sepak nyuho la Hauslem pada ordin yang kemudian sang hakari boy presbytery kebalalong kebalang umlebe distrik maupun Sankara haka arbuitri ufemri siaja kendai sepanyo kuntang ro te sini katari hatu mata bila syakri kemudian sang haru sanpo Hauslem Kung tre di kamu balang lelong syakri bagi kia bahaya dulu di kamu dalam kecil tapi kamu tiada lalu masuk distrik Narle Mokha Mekon nangka ke distrik Narle hadu ke Narle nombak pastriat ke bangsa ila long bayi misal betul kuno berkain dan produk inform statistics juga barang ke distrik ke presbytery wat hadu ke level universitas ijuai ini deskripsi balang di statistician Hak distrik mana lagi kuat haki awareness program ila penmek terpang haki seminar lagi di workshop ila syakir kumu statistician to berbuat setni presbytery haki sedang ajar beliau ajar perang bahkan berbuat presbytery juga Hauslem ajar perang ila long fungsi yang nongkai kelas terpang haki keran tinggi samlar rumah buat kelas berubah Iben pesanti yang mantap, kumunong trei dari boy setni presbytery, ilalong udhot bunsin hagi sok komiti berper, kunju udhot jo presbytery standing komiti, masjid kumus asisten sekretari hagi presbytery kasdem ajar lain ajar sal, buat kumu moderator hagi kasdem ajar sal, lalu udhot hakikat tu kani komiti jo senior. Itu besar dia bila syuhat lo ada dalam sorga bila break tu hak senior office tu head assistant lalu Hauslem ajar takmai hadu Hauslem ajar takmio hadu report dan break senior office bila tokat tu kan dia di artikel di subjek bagi topik bala peni kebor senior dan kebor senior yang bahkan telah kerten di hadirin ke kebor jom sebutkan lalu isu kebeningkong jom Hauslem ajar Lotri ada hasil press kuman news dan
hadu Oktober arja katnyo bat ila sani do nagda kejikot kia bat kejino jong kerpa joi wat ila jong kai ru na kibun kam ngai kebalang kadang dengkam ya berusaha hadu na berusaha jong kebalang Kajik syakri kumulong syarah di kebalang berusaha ialah ongrei bat le kat tu kat ni kam jibrei jin IT ban syakri bilongin kespan apa kebalang kumulong usaha di jenis lo ni diwaya yin tu perangit apa kebalang nakal ko konstruksi membangun sistem dari jindulo di betul dari dipor bersumha di kawai dapsnem bat kimi berlipat di bentar dari bila terlihat kum mensan ila julet ku banjo bandung akiem tu geduk barli bat kunju akiem tu gron kan bat ila julo ro yo senya dah bisa ya kat ba isne ya tu logi iba shem jide timjar anjuan jide ako lajo kadue nelen tu balang nama kan lima hem pau sung jumi play bor kemi tu shopi boro ke ako lajo balang ya labu batun ko di sharai jumi ako balang aga pas dia hadu da persegi katuju semua saling usnen kata jadi shopi kadue nelen tu balang nama kan nyai itu kedua ibu bensan dia pinang yo dia kemet persat kembali yang dek di kilo juga pada jadi ya penjuru miwai problem kunang cek boy di lo ai boy di hamtam dia juno mesin nama pendek yang lu syakri lo kena hadilu itu dibentar itu kena kita bantu mana ipi dapat di dalam asal Kekerteng juga kedai full name Kensai Menik Wankar. Kai ngah ka arfu kendai terik Desember sejar kendai sepalai pukundai. Te ngahe ngasan hapu ke balang mukar. Batenda habangala dep yeto aga snem sejar kendai sepan rupuar. Bat ini ibana maurong kong Roselda makdo te ngawan syong no sini ngahikai apo ningkong apo kasipnar te hadin kata suki ngayo kam hangne kamu astan teacher jongga maurong ME school hadin kata pat ngala ini ka government ngala ka government jong ka Assam kala tungenga ka khatn riu trik ubunai je June jong ka snem sejar kana ispan rubkundai te nadu kata ka snem ngala tre yang ne kamu nohikai te tangkat duka ne por hadin mengalara ai kerteng balang nang te po mau kharjane semorong ha snem sejar kana ispan new po tangah po kibenai Desember ngelayo no bandlong kamu dukot komiti balang. Tehadin kata benai Desember ter kayat kita kapor hadu pengandalong dayo kamu temen besan pat haga life way terik Desember sejar kendai sepak nyu pesan gijit temen besan dia ngelayo rengkat balik kita ki perlok jonga tela ordinya nga apa ka Ribhoy Presbytery house name sejar kendai spa new pun riu haga balanga loper haga arpu new arpu iterek munai February sejar kendai spa new pun riu dia aduk mentang arajar arpun riu ngaladap sanpo snap te hakita ki snem ki benengkong kumasi snem lai snem ngampat das ngutu upana mar mengadang kena mengadang kena ngampat das ngutu upah kita kekerdan jong ka jenglong temen besan
Nrei suki kat barang ya kipor bat gajeng tereh po balang ngalayo ya kapor bani selok bat kita men besan giba mensiwa bat kilai kai nga kumno mangan long udhot jong unong serai jong balang kumno balong nong serai jong balang daya kata kapor mga sedang bansim serius ba kakam temen besan peleng kalau bat ke bakrau kata-kata te suki ngelai trelang bat kini bat ki dikot kompeti balang ki bahadin banang ta bat ki temen besan ru ki bahadin bat suki sakala long temen besan ba khamat ba ha ke jing ngala to ya ke history jong balang ngala sedang banto nadu ka senem nhiều phu rêu nhiều nadu ka senem sedang to kita senem rengam yo idea ya indre suki haga senem sejar kendai sepan reu kendai nhiều phu way haga nhiều phu ar hadin baga balang hadin baga Meghalaya kalayo ika siat lejong haga nhiều phu way Day hadu kata kapuar mga sedang ban simseria subaban to ya ke history jong balang ni dadu ka senem sejar praspakan dai puai sedang mga sedang ban to ya kata ka history lengba gitu kita men besan ngakeli ki kumno kalong mensuwa kumno long ya tengla to ka full history te hadu menta Asung tu ba kakam temen besan peleng kalong bakia kata-kata. But day halor kata kanong rim. Bangsa sim kiai kani kakam. Kumnong serai ngalali rum segi yang gibril ngalali pej iki bapang ngalali jingo iki besitom teng iki bekerdo besitom ru ngalali jingo bat ngisem ke jing aga bakrau kumno ban yarab iki naga banta bangala ban malaban ai jing yarab iki te khaddo nda bangala pule ya ketua Parsi ki jong jisu fangu nong samaria ba hangto sampai klik jonga bat nadu kata kapor nadu mengalan nang bersutu ba ya ketua ke Parsi jong nong samaria sutu ba pleng banlong upara merjan banlong upara merjan ke longgo ka kakam ke koridor kata-kata te nadu kata kapor sedang menteri ban kita bania deal bania kendo lang ban kitu ki khod yeng ki badok ki bisitom ki bapang bat komta ngasa la ru bania rap ki kanto kan ni kapor kan bangala isnei te de hakta kapor bangasong tu namar bangasong tu bo tu nong samaria udai tang ubriu unong we Nrei kat ba kita gilendo baru tu kita lebi pat kikiar nu dei na kata kada ngasustu pleng ban long teman mesan mdei ban kiar nang nu nda banga pet iki apo TV iki sport ya ke sport ngai begitu ke bila kai sport bila football apo bilat ngai ketu kejeng thok boong ba there is no room for racism. Di hang talili nang kamban disyo, but play ngong susu mangam day tang ubreo boro nong sir nrenga day bani pandai but kini ki boy sini ki baduk ki besitom ki bekerdo but ki bapang ki besitom. Bun se ngerap ya ki wad hakapor baki lisim dawai na pa umsning ki wan ki kerpat ki ong ai Bailentis yang ini mengelak jom sening menependi yang ikon si jom ki dai hang ta mengi mangasa la banyarap iki te tat adu bam nda bangala kam rangba la hamsan langsung tu pleng ke kam teman mesan kedai ban simia ke responsibility ke bakrau kata kumno ban sarai ki lang berat Sarai kita gi badko, sarai kita gi bapang, sarai kita gi ba
ini baca na yeng bat komta terter dei halor kata kan horim bagatuga katuga boong jisu yang tu breu ubuan kali kumno bangan yo ikajing bom jukut wong malapuli lu ki ai te ngong te dah bangala puli wong ngan itu ya katuga history jong kaparsi jong unong Samaria boba tenda hadin bola dap keli gitu kejeng keli wong yuto nong Samaria uno na pedeng kini laingut ubadai uboyerap yuto bre ubosohap apo kinong tu de halor kata kanong rim pleng ba unong Samaria uyo ay kito tenga sutu bo tu nong Samaria Mde tanggata uyarap ikiti yuto bre ubohap nong tu bupang wai mde tanggata wai bat kapisah bon lek tu caka suka tu jaka sumar ka hotel ndau lo po yang tu yeng basa udah ai ru bat kapisah bawang dang lawan pai la dam la penlut tamro ngata siu Malaysia teu jisu wong ha ka do uno na kini utay unong pramarian me day utaw bayarap yaki hapadeng kijing kijing sitom te day katakan nong rim ngayeng hadu mentaro kum utaw unong Samaria ubanyarap yang itu ibaduk kibisitom day katakan nong rim Megalayapost.news